Ekitabo ky'Abaleevi Shuura ya 24 eby'amajuta garikwera n'emigaati y'okumurika. Mukama yagira Musa ati, yagiire Abisirayiri bakureetera amajuta marungi g'emizeituni eshekwirwe ag'okuhemba amatabaza gabone kuguma nigaaka obutoosha. Enyuma y'omukingo ogurikukingira ebirikuhamya omu ihema ly'okubwabuganiramu, Aaron abe niho yaguma nagashemereza obutoosha gabone kuguma nigaakira omu maisho ga Mukama okuruga omu mwabazi okuhisa omu kasheeshe. Ekyo kibe kiragiro ekitarihoho omu busingye bwanyu bwona. Aaron agume ashemereze ago matabaza aha kikondo kyagwe eky'ezaaba eshemeziibwe gaakire omu maisho ga Mukama. Kandi oryatwara esaano y'obunono ogiteekyemu obugaati bwa keeki 12, ebicweka 2 bya 10 bya efa birugwemu akagaati kamwe, obutaha ameeza y'ezaaba eshemeziibwe omu mishororongo 2 ey'obugaati 60 omu maisho ga Mukama. Kandi aha mishororongo yombi oteho obubaani burungi oburikwetwara ebona bubone kuheebwayo hamwe n'emigaati nk'ekiijusyo eky'empongano y'okuhongyera Mukama ey'okwosya omuriro. Buri Sabato Aaron agita omu maisho ga Mukama obutoosha habw'Abisirayiri kuba endagaano etariwaho. Kandi egyo migaati egume ebe ya Aaron n'abatabani bagiriire omwanya gurikwera ahabw'okuba nerikwera munonga aharuwe omu mpongano ezihongyerwa Mukama ezookiibwe omu muriro n'omugabo gwe gw'ebiro byona. Orubanja rw'abarikurogota ah'izina rya Mukama. Hakaba hariho omwojo mutabani w'Omwisirayirikazi oyaziirweho Omunyamisiri owizire n'Abisirayiri. Omwojo ogwo akatonganira omu rusiisira n'omushaija Omwisirayiri mutabani w'Omwisirayirikazi yarogota ah'izina eryo naakyena bamureeta ahari Musa. Kandi nyina akaba nayetwa Sheromisi muhara wa Diburi ow'omu ruganda rwa Daani. Bamukingira n'okwisa obunaku obu baragambirweho eki Mukama arikuragiira. Mukama yagambira Musa ati, shohoza ogwo kyenera aheeru y'orusiisira, abamuhuriire boona bamute engaro aha mutwe, abantu boona bamuteere amabaare. Kandi ogambire Abisirayiri oti, omuntu weena orukyena ruhanga waryagiibwaho orubanja rw'ekyo kibi kandi orurogota ah'izina rya Mukama ayitwe, ab'ihanga ryona bamuteere amabaare. N'omunyihanga nawe nk'omuntu enzaarwa orurogota ah'izina eryo ayitwe. Oriita omuntu ayitwe. Oriita enyamiishwa etungirwe agirihe, amagara garuhwe agandi. Omuntu orurimaza mutaahi we nawe aihurweho ekyamukozire. Obuhuta buruhe obundi, eriisho ririho erindi, eriino ririho erindi, nk'oku omuntu araba arimiize ondiijo nawe abe nikwo yaihurwa. Oriita enyamiishwa etungirwe agirihe, n'oriita omuntu ayitwe. Omunyihanga n'enzaarwa bagire ekiragiro kimwe. Ninye Mukama Ruhanga wanyu. Musa yaragiire Abisirayiri batwara ogwo wakyenera aheeru y'orusiisira bamwisa amabaare. Okwo nikwo Abisirayiri bakozire nk'oku Mukama yaragiire Musa.